Ka Deputy Commissioner Jungkari Boy, ka Kong RM Kurba, hakas gibaar kala pripad ba, ika COVID-19 Transport Service hanong po, si banta manirap kerpang nagapta gitu kibasya kata, haka klam COVID-19, ban penpoy si kijaka ajing sumar, lanehap bantes kibadai katkum kikandon pelabu dekat sorkar. Kani ka COVID-19 Transport Service, kadai kabalalam kemat dekat State Consultative Committee on COVID-19, balatung dekat sorkar jala, berkani ka senat trikam, kan sedang ru ban trikam, syua hanong po, nakamta ban ay kajing syakri, yak itu gibapang COVID-19, nakamta ban leitbu, nelet syau ban yuk kajing sumar, kijaka ajing sumar, belabu dekat tenat jong kakot kakya. Hagan ka sengi labu syua tang hadu santeli kisumo, kiban sedang kajing syakri hanong po area, barha kiwi-kiwi kisnong, bahapa po ketika distrik. Ni kermen ba dakan ni ka initiative ke baki kita try kini kirang ba hang ni kermen ba kitu ki badan hap deng kajing hitam kajing pang kano kiba umdan ki kali hayang hasam bat ni deng kim seluruh kiba hayang hiru kim seluruh ban come forward ni layo ibon bah kiba hayang ba sem lan ni perlok permajan kim kipat dan training mo kini driver jongi kila dan ke training tela train yaki kumno ban yada yaki kumno ban wat ya lot ya kamas mo sungha bandeng akli ki mas habaki syong apo kali ke jongpi ringkat lang bat ki nongpang ki bay ki lam sa hospital dan sa sub center la ban di si kat badai sungha ban deng be kan kamas after this ni bat kumjo ru iki gelang suki de bandeng mo namar ba mla biang tiswa ba pin lot ya ka gelang kan kamas ke jongpi sungha safety ba da hand sanitizer what light direct clean the fishet kan no what light site jaga kti nang ta salai syaba pin phong biang ru subha an what wa kluman ni kamas ni setu pej bahai indan di kenja plan ni plakot ni bo bahai kan nang selesai biang kan hap fikir bah kaji em jong fi ka syong hakti jong fi kan ka jing pang kaya nakti ha mut jong fi takada kam dan nanti pada dak kawai ini hap melong fikir bah di driver ni ai play pi Pilawan sakmat mo ban yarap ya kipat ba nong song hapo ri distrik ni buram ya pi bat ni kermen ba pin ya long ki basai baklai ban fikir ba bat sakawai rungin hapik kan kaya kumno kan ye namar ba kumbang nilai keren ha kidan ki jaka ki distrik bilem no ya kini kali kani jaka basong ki driver nang ni dia ki nak ada plastik ban kam long safe ya pi so ngatrai pin hap pek ya kataru ban modify hit dikit plastik ba plain ba ya balong ba pila ban isa din sebab kian nak nadin kenang ba kam protect so ya pi kata ko wei pada kalong ba banum ya ka jenha kanum ya nadin smat ka wei ru kalong ba ada pinya apini kali sing ba penra kiet kun da sit kat no ru song ba pan habit kiet nama ada pimpen habit dekat ka jingpang ka sa ka sekelit haju lan ka kaya haju syaju tela aban ya bet jingpang so how buat kelet di kita kawai ka ban deng kimas ka am deng hidras ka bala ka ban peli ke jeng khang ka ba sa pada ka long ba kia kali baro ba dan kam ne ban deng ka PPE de ngi so ba kam da dan kam ban deng ka PPE nama ka PPE hi ngi kwa hi ban avoid nama ba ka long ka kamar ka ba sisen phong habret no man ka sngi fen bret ka PPE kan di kan wan rai ka ka problem ru ya ka disposal mah ban bread namar hab bread bahai ka PPE hab song bah hab disinfect ya ka babon bah ka man phimla ban bread ni sitai bat kiwe gitiap dena ta kadaw ngi ngim slur ban phong PPE what you gitu ki balik bandai on tap ru ngim slur ban phong PPE namar ba sisen ba la tap hi ka met jong bri hapo ka to ka pla bala aina hospital kala long safe mo lan dongi hab kani pangimut katkum ka jing kran ji baik bat I baba kalong ba na kalyang jongi ba nin sakri ban pensuk ya kalai kawan jong kibe kendu jinge subu kiba yo positif ya ki kwa ban shift sapok corona center tengi hapan lekit lekba ban perpo yaki nang taruh ngi ngimdei ban yon ya kador ngimdei ban sim ya kador henrei ngi hap ban pek katkum ka jingbet jingbiang katkum ka jingla jongki lada kimla ro ngim ban se ban yarap lada haka
kano kano ko ba siya ka kaya ka son ko baban ki